laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. ɓe maki almas'alatu athaniyatu muftiratu sa'im. ɓe maki mas'ala mo tawata ko mas'ala ɗimmoge ngal ɗo dambugal ɗimmal woni mas'ala sakkitorojonge damalngal muftirat as-sa'im ko ɗinɗi tawata ko taƴayɗi korka neɗɗo horuɗon. wa hiya al ashya'u allati tufsidu ala as-sa'imi sawmahu wa tuftiru wa yuftiru as-sa'imu bi fi'li ahadi al-umuri at-taliya. ɓe maki wonde wa hiya al ashya ko wiyete muftirat as-sa'im ko ɗi woni piiji allati ɗi tawata tufsidu ala as-sa'imi sawmahu, ɗi tawata hiɗi bonna e dow horuɗo on korka makko kam, wa tuftiruhu ɗi taƴinamo kadi korka makko kam kanko neɗɗo. ɓe maki wa yuftiru as-sa'imu no taƴira korka kan on neɗɗo horuɗo bi fi'li ahadi al-umuri at-taliyati sabu gollugol makko gotel e ɗiɗo piiji arayɗi ɗo. ɗo noon no woodi ko fameten taw ko atti en natude e ɗiɗo. Cheikh Usaymin ɓe maki rahimahullah ono ardi noon ka aljami'u li ahkami fiqhi sunna. ɓe maki wonde dendaniinga ko bonnata korka neɗɗo kon taw ɗi waawi bi ma'ana bonnude korka makko ka wo si tawi shartiji tati tabiti. si tawi shartiji tati ɗin ɗon ɗi tabiti. ɓe maki sharti arano on ko al-ilm. sharti ɗimmo on ko al-dhikr. sharti tammo on ko al-ikhtiyar wal irada. ɓe maki ɗiɗo tati si tawi hawri kanko neɗɗo on gotel e ɗiɗo o mankirama ɗi ko bonnata korka kon bonnatamo korka ka. maana muɗum al-ilm. si nama al-ilmu kamɓe cheikh on ɓe maki ko al-ilmu bil hukmi wal ilmu bil hal. ko andugol ñawore nden kañum may andugol alhaali. misal al-ilmu bil hukmi andugol ngol ñawore nden ko yo taw kanko neɗɗan kon himo andi wonde ndeɗo hunde ko jiyande e bonnayɗi korka neɗɗanke o. amma si tawi hawri ko hunde nde tawata kanko neɗɗo on o anda wonde ko jiya ɗum e ko bonnata korka neɗɗanke on, si tawi hawri o waɗɗitike ɗum ɗon e gandal makko kanko ɗum ɗo bonnata korka few, o andoyi non wonde jaka bonnay korka, ɓe maki ɗum ɗon bonnatamo korka. ɗum ɗon ɓe maki bonnatamo korka. ɗin mum ɗum ko al-ilmu bil hal, andugol alhaali on. misal andugol alhaali on sen ɗetti wona hadis Adi ibn Hatim mo jantiɗen fi muɗum nane o. wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytu al-abyadu min al-khayti al-aswad. e yii kamɓe Adi ko honɗum ɓe waɗayno, ɓe ɗettayno woni garaji ɗiɗi danewol e ɓalewol ɓe sorna tahta al-wisada ka ley ngawu. ɓe nafo ka sugulagol maɓɓe sahay kala ɓe ɓanta gawlu ngun ɓe ndaara si tawi ɓe wawi sendidirde danewol ngol e ɓalewol ngol. ɓe yamira noon ha fajiri feera few yaasi on hento noon si ɓe sendidira ɗo ɓawli ɗo rawni. ono ɓaɓe ari ɓe jantanike nelaɗo alayhi salatu wassalam, nelaɗo on andinɓe tun nanon gerdeteɓe ma kano yoɓuɗin ñalɗi. Cheikh Usaymin ɓe maki idan kana jahilan bil hal. hari ɓe majja alhaali si ɓe andunoɓe yoɓa en. misal muɗum nimmal ngal sahaba ɓen e zaman nelaɗo alayhi salatu wassalam, bal sifa mum waɗi e zaman Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, yaasi on niɓɓiti e sumaye ɓe sikki awa nange ngen nge muti on sati ɓe taƴi. ɓaɓe taƴi wonti seeɗa tun yaasi on henti nange ngen ƴawi. ka nange ngen ƴawno ɗon gila ɗon kadi ɓe acciri non ñamugol, ɓe habbiti ha nange ngen nge mutoyi. ayɗa hari ɓe anda alhaali o, kamɓe e faamu maɓɓe wonde nange ngen muti, feeñoy noon nge mutali. nelaɗo alayhi salatu wassalam yamirano ɓe fuɗɗitagol ngal ñallal ɗon, kadalika Umar kadi yamirano ɓe fewno wanno e zaman maɓɓe. idan al ilmu bil hal. amma sharti ɗimmo on ko ɗum woni al-dhikr didduhu an-nisyan, ko anditugol ngol. si tawi neɗɗanke on o yejjiti wonde ko o horuɗo, o ari waɗugol piiwum kun tawata ko bonnay kun korka makko kan ka bonata. sabu non hon ko hunde nde Allah azza wa jalla yafani en taw few. enen nde ɗo mofte nelaɗo alayhi salatu wassalam, rabbana la tu'akhidna in nasina
أو أخطأ كحديث القدسي جوم ميوي نعم رواية قوي قد فعلت بل نلان عليه الصلاة والسلام بماك إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه إذن سيونتي يجتي وودي هرم ويافنا أنهم دندنيغ دينك أما في كوركا كان تنكو كرينو هرتي نلان عليه الصلاة والسلام بماك وأن من نسي منكم وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه بماك كلام يجتو دوه مهوري ونيامي ما هو يري o andi to wonde enende mi no horono yo accirni nyamu ko woni ka honduko makko ko yo tuttu amma ko feddi ko non non himo yafana ara ko nyammini mo ko Allah azza wa jalla falla azza wa jalla yarni mo yo timmin korka makko kam maana mu la qada alayhi yebugol fawakim idan ko be azzikr ko wana non si o yejjiti kadi o yidi e sonnajo makko balni nyalo masumay o yobata nyalla parce que ɓurɗi mawnude e bonnayɗi kono kadi ko tati ko ɗi woni ɓurɗi mawnude ɗum woni on al aklu washurbu waljima ko ɗon si joomi min hawti ɗi e nder aya gooto o wi fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataba allahu lakum o witi noon wa kulu washrabu bashiruhunna wa kulu washrabu kanɗi tati woni ko o moɓidiri ɗon ko ɗiɗo ɓuri mawnude e bonnayɗi korka ɗin ɗi dendanigal majji idan hunde ɗimmere nden ko aldicre hunde tammere nden ko al ikhtiyaru wal irada ɗum woni on non subagol neɗɗanke on e faalegol makko waɗugol didduhu maɗa diddu al ikhtiyar al ikram wa diddu al irada ko al khata neɗɗo on si tawi hawri o falju bi maana o falju ma tawi kanko neɗɗanke on o forsa o doola ɗon kadi haray mo yaafana misal muɗum neɗɗo si tawi hawri o yalti o yeyini e nokkure wari o tawi yimɓe wona bandi e ko nandi e sifarin piiji ɓe andi fellet ko julɗuni ɓe andi ko ñalorma suumayni ɓe ɓanna biniri beere ɓeyna sa yarali ndi min warete sa yarali min warete neɗɗo on no suɓindina simo faala o inna o yarata si o wi o yarata o warama fa huwa shahid man kutila duna dinihi fa huwa shahid mo waawi kadi allahu no wudditani mo laawol illa man ukriha si tawi kanko neɗɗo mo yiɗi mo wawi ɗettude biniri beere ndin o yara lakin hara ɓernde makko nden suɓaaki ɗum ɗon few nde yiɗa ko o yari o feƴƴa si o feƴƴi goo o nangitirtake bakkatu ko o yari beere ko ɗiɗi korka makko kam bonaani gila ko o feƴƴi ɗo yo continue korka makko so ɗum ɓe maaki wamastukrihu alayhi e ko mofti an ɗen forsaɓe doola e hoore muɗum ko hiɓe yaafa tawde ko khata an kadi woni ko ɗum annori rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na mi annasimaɓe idan haray dendanigal piiji ɗi jantuto ɗen yeeso ɗo ɗin ɓe maaki ɗi waawi bonnude korka neɗɗon ko si ɗiɗo chartiji tati walla ɗiɗo nayi ɗi timmi ɓe maaki al awwalu ara nun ɗum al aklu ko ñaamugol ngol awi shurbu maɗum yarugol ngol amdan ayi ara on tigi tewi pas ko sahi on bo neɗɗo wiyete tewi ara mo andi wattaake ɗiɗi o falja tati o forsaka o suɓande makko o waɗi amdan ñaamugol walla yarugol li qawlihi ta'ala sabu kongol allahu to ɗon o wi wa kulu ñaame washrabu yaron hatta yatabayyana lakum alkhaytu al abyadu min alkhayti al aswadi min alfajr ha feeñano on jalbendi ñalorma on immorde e niwre jemma on sabu honɗum ƴellitagol oɗo fajiri ñaame ha on saayi ɗum si ɗum ɗo waɗi yaccire ni o wi summa yeeso ɗum atimmu siyama timmine korka moɗon kan ilal layli ha ka natugol jemma ɗum woni ha ka mutugol nange ha nange mutu faqad bayyanat al ayatu annahu la yubahu lis-sa'imi al-aklu والشرب بعد طلوع الفجر حتى الليل أي غروب الشمس أما من أكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح ويجب عليه الإمساك إذا تذكر أو ذكر أنه صائم لقوله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه
بماكي ونه فقد بينت الآية قمني أولو آية أبنجني أنه ونه لا يباح للصائم دقنتاك خوردون الأكل نيام غنغل والشرب ويرو غنغل بعد طلوع الفجر باو جلتاك الفجر حتى الليل هاك جمع أي غروب الشمس هانا نغنغ متى أما من أكل أما كلا أنئن متوتك نيامون أو شرب مانو ويري الناس ينتبك ويجتل فصيامه كرك مكو كان صحيح كسلك ويجب عليه نوئن يدو مكو الإمساك jogi tagol nyaamugo ngol e yarugo ngol idha tadhakkara so anditi wonde ma ko o horu aw dhukkira ma do goddo bo annintinimo annahu wonde kanko sa'imun ko o horudo li qawlihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man nasiya kala o horudo yejjitudo wa huwa tawi kanko sa'imun ko o horudo fa akala o nyami aw shariba ma o yari falyutimma yu'tim min sawmahu korka makko kan fa innama at'amahu Allah wa saqah ونيمني مؤمن الله عز وجل كان كوني كيارني مكت بماكي ويقصد الصوم كادو كركا هيك بنر بالسعوط وبكل ما يصل إلى الجوف ولو من غير الفم مما هو في حكم الأكل والشرب كالإبر المغذية بماكي ونه كركا كان بنر بالسعوط ويتي سعوط ko de lekkele de neddo on jonnete tawa ko o simtinta o nadira ka kine makko andi wana yimbe be tawata ko marbe sifa rhinite allergique ni ma yimbe be tawata ko marbe sifa sinusite ko nande sifa dimpiji no heewi ka be jonnata be guttuwe ko tata ko sintinte ko ka kine makko pompete ka kine bal wobbe go yaay habe fawabe uragol ido piji madama kine neddo no nyamira ka kine si tawi hawri kanko neddo o nadiri lekki donki hewtoyi ka reedu makko haray korka makko kanka boni ndasno fama ruwete as-sa'ud ka kine makko si rewi don tu fejjoyi haray boni lode ay karmo ko be yarugo so wadi ka gite andi nde onde asintina ka gite tu antigi so a haade ndi lekki tinka dande maado obbe go yaari wonde dum non bonne masi a wadi ka noppi ono Cheikh Usaimin be maki wonde ko watte kon ka gite ergo watte kon ka noppi haysi neddo on sowi haade ndi lekki kinka dande makko haka reedu makko dum no bonnata mo korka be maki ko wadi non andaka aslan wonde ibnu adam no nyamira yitere ma mo nyamira no ko nawni o ko nawno rew non tande nyamete be maki nokkili tati mo wodi inno so ma nayi so rewni lekki din no bonnata mo korka ka gite ka noppi akramakumullah ka o yarata hurgo jano don e ka o yarata hurgo to soko don ma ki dido no tel goddo andama nyamira laftane e tiidu de fayda indo no keli ha hanne e yi ali wonde goddo no nyamminiren si ha hundu ko e kine den kali be feccane mo binde ka becce do be yaltinirana mo tete kol makko gol don ta nyamete makko gol don nabi don no wodi no wadi be fecce be yaltinira tete kol gol do tawa ko do woni ko nyamete on nabi ono amma yo nadire ka gite ma ka noppi ma ka o yarata hurgo don non tabita idan be maki ko bonnata kon ko si rewi ka hundu ko walla rewi ka kine be maki wa bi kulli e kala ma yasilu ila al jawfi kala ko tawata no yotto yo kareedi kala ko yotto to kareedi na innugol parce que hobbe go darto inna asi tawi dum don jandinta goddo harnata mo bonnata korka kan o way bi kulli ma yasilu ila al jawfi kala ko hewtoy ton tawi neddanke on ko kanko e hoore makko woni ko faandori dum don nafitorgo kanko tigi woni ko detti magala neddo fi modo cigarette o uro cigarette o haga sa inna tigi don andi la yusminu wala yughni min ju'i on jandinta goddo ani afima ta kadi ha hara haray ko wiira on tigi ta nyaamu wata o yaru ko fiwata heege ngen dirtu cigarette dirnata heege ngasata bonnay korka nanawi bana sallata memaki walaw min ghairi alfami haysi tawi kanko neddo ko hewtiniri dum kareedu makko tawi wana e lawol hunduko ko har ko e lawol go ko wana hunduko ko mimma huwa fi hukmi al-akli wash-shurbi kala ko tawata no e nyaawore ko wiete ko nyaamugol kanyum ma yarugol kal ibari al-mughadhiya wana de do pikirje e tawata ko e neddo pikete tawa ko pikirje vitamine tawa si o pikama kanko neddo so ay wonde o nyaami ko non o haare hege ngendira e makko ma ndiyan ko kanko neddan kan o yowete ko yowante ko
ango tigi o so ay wonde oɗon ɗiki simo ɗon ɗano manum simo welano ɗiɗo fop majji kala ko tawata kanko neɗɗo on waway remplaçande mo lontanade mo ñamete on e ndiyam ɗam laawol ngol o naadiri ɗum ɗo wo e ɓandu makko ɗum ɓe maaki bonnay korka makko ka afani ɓe maaki hunde ɗimmere nden e ɗiɗo fiiji ɗi tawata ko bonnayɗi korka kan aljima'u ko rendigo ngun ɓe maaki yabtulu siyamu korka kan no bonira bil jima'i sabu rendigo ngun ay sabu rendugol gorko kañum may suddiɗo fati noon ko suddiɗo makko tigi ma ko suddiɗo mo wona suddiɗo makko tigi ma ko gorko makko tigi ma mo wona gorko makko tigi faman jama'a kala on mo tawata o rendi wa huwa tawi kanko sa'imun ko o horuɗo haray yabtulu siyamuhu korka makko kanka bonay wa alayhi tawbatu wal istighfar haray no waɗɗimo kanko neɗɗanke on tuubugol o rutto o insino ka allahu azza wa jal wa qada'u al-yawmi alladhi jama'a fihi kañumma e yoɓugol ngal ñallal ngal kanko neɗɗanke on o rendi e muɗum wa alayhi no waɗɗimo kadi ma al-qada'i wondude e yoɓugol ngol kaffaratun kaffara no waɗɗimo wahiha ko woni on kaffara ɗon ettu raqabatin ko rinɗingol daane si tawi hawri o ala jiyaɗo mo o rinɗina ɗum woni fa in lam yajid si tawi o heɓali ɗum no sama shahrayni mutatabi'in o hooray lebbi ɗiɗi ɗi tawata ko lebbi ɗiɗi jokkodirɗi fa in lam yastati si tawi hawri o taganaka ɗum noon at'ama o ñammina 60 miskinan miskinaɓe 60 ñametemo tawata ko haarowo iɗon ɗum ɗo kala neɗɗo mo tawata ko renduɗo e sonnajo makko ɗiɗo piiji ɗiɗo tati no waɗɗimo kanko neɗɗan hunde aranere nden ko waɗɗimo kon ko attawbatu wal istighfar tuubugol insino rutto ko Allah azza wa jal hunde ɗimmere nden ko waɗɗimo ko qada'ul yawmi yoɓugol ngal ñallal hunde tammere nden ko waɗɗimo kanko neɗɗon ko alkaffara waɗugol kaffara idan ɗiɗo piiji tati ko piiji ɗi tawata ko waɗɗiɗi mo kanko oɗo neɗɗanke mo tawata ko renduɗo e sonnajo e ñalorma suumaye renduɗo e sonnajo e ñalorma suumaye non no fiyake kañum oɗo kaffara haray kañum sonnajo on e gorko on ɓe ɗiɗon noon no waɗɗiɓe walla ko gorko on tum waɗɗi kamo koɓe goo maaki wonde no waɗɗi gorko on no waɗɗi sonnajo madama goto e maɓɓe foolaka si tawi on tigi doola ha hewti haddu ka wiyeteɗon ikrah shar'an en jantinoke nanen bonnata korka makko kankam yo noon si tawi hawri kanko neɗɗo on lam yukrah bimana kanko neɗɗanki on ko neɗɗo mo tawata lam yukarrah o forsaka afwa lam yukarrah o forsaka kanko neɗɗanke on waɗɗotomo ko waɗɗi kon immojo makko en nasifani si tawi kanko neɗɗo on sonnajo on e gorko on ɓe ɗiɗon noon ɓe forsa fawakib yoɓugol ñallal si tawi ko neɗɗo mo tawata ko sonnajo makko amma sina sonnajo makko si ɓe wi'imo yo o libre makko mbaldi haray dagantako mo hay si ɓe wi ɓe waraymo non on dagotako sabu non honɗum kanko neɗɗo on ko haqqe goɗɗo woni huncude ɗum siko hakkude makko e Allah azza wa jalla yaru beere nden e nder ñalorma suumay sa waɗali men warete ɗon himo jonna simo faala o yaray ara ɓernde nden ɗowta Allah hono yaafi kono yo yawu o yotto sonnajo goɗɗo mo dewgal ala hakkunde makko e muɗum hay si ɓe inni ɓe wara mo ɗon karmo koɓɓe maaki dagantako mo yawgol hunca haqqe on ɗon o yaaɓa teddungal on ɗon ngal ɗon Allahu jonnali mo laawol gasino faama no waymo si ɓe darni goɗɗo ɓe wi wonmo sa warali mo ɓe warete karmo koɓɓe maaki si a warimo Allah azza wa jalla nangiroyte ko warɗamo ko par ce que no wonna hiwirde wonki maɗa kin noon ko no wonki makko kin hiwori kanko idan ko si tawi ko hakkunde ma e Allah o ko ɗo woni ko yafanaɗa amma e haqqeji jiyaɓe ɓen ɗon an neɗɗanke on a forsatake ɗon sharia on jaɓanama amani si tawi hawri gorko on e sonnajo on ɓe argo kamɓe ɗiɗo suɓodiri ɓe waɗi on alhaali mo ɓe waɗi ɗon e ñalawma suumaye karmo koɓe goo maki no waɗɗiɓe ɓe ɗiɗon no ɓe ɗiɗon waɗugol kafara woɓɓe goo e karmo koɓɓe maki o e ko gorko on tu waɗɗi sonnajo waɗɗaki yaruɓe ɓe wonde ko ɓe ɗiɗon noon ɓe maki ko ɓe ɗiɗon noon waɗi bone
gorko o waɗi sonnajo waɗi ɓe fof ko ɓe horuɓe sharia ko gorko on fawa kon ko ɗum sonnajo fawa elaɗo maki alayhi salatu wassalam innama nisa'u shaqaiqu arrijal ɓeya maki wonde o gorko on tum fawa ɓe dallinori wonnum oɗo gorko mo tawata ko yidunoɗo e sonnajo makko o balli ñalormo suuma e wari o tawi nelaɗon alayhi salatu wassalam nelaɗon ko kanko tum ɓe fewtinno kaffara ɓe fewtinano sonnajo makko ɓe wisi tawi no waɗɗino sonnajo on wona gorko on tum ɓe fewtinayno ɓe hatta ɗum kono ɓe fewtinimo kanko tum ɓe fewtinal sonnajo ananno mama o kanko ɓe makani wonde yo rinɗin dande o yo ala ɓuri dande makko ne ɓe magani mo awa a horu balɗe 60 timmude tis o wi fe ɗon mettay kono noon ko sabu korka kan tigi fawi miɗude ɓe maki awa ñammin ñamete o wi o ala ko o ñammina koye nder ɗum kamɓe nelano alayhi salatu wassalam ɓe neldaɗon tamaroje ɓe jonnimone ɓe maki yaw okkitiraɗe ɗo wonanama kaffara ndaari nelaɗon alayhi salatu wassalam moƴƴa o wi mi okkitira ɓurɗola wasude ɓe maki hin o wi gila ka natirgal madina ha ka yaltirgal mi andaɗo yimɓe suudu wasuɓe ɓuri men menen anduma ɓe maki awa yahu ñaama ko ɗon karamo ko ɓen ɓe ɗetti wonde si won tigi wawata ɗiɗo tatinno hara o yafanama la yukallifu llahu nafsan illa ɓe maki li hadisi abi hurairata radiallahu anhu sabu maku حديث أبي هريرة قال بماك بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم لتونو من جودي كان عليه الصلاة والسلام ساعة إذ جاءه رجل كسام أريد كم من عليه الصلاة والسلام قرق فقال يا رسول الله وأنا ينلا من الله هلكت من هلكك فقال بماك ما لك كمن يبوما قال أبي وقعت على امرأتي وأنا صائم مياني صناجو أنغم تبيكم يهورو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نلانهم بماك عليه الصلاة والسلام هل تجد رقبة تعتقها توهد هبة توسد هبة ذان لتوتكم دجي دارين ديناني قال أماك لا قال بماك هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين توسد هواي لهورتان لبدي دي جوكم ديردي قال أماك لا فقال بماك هل تجد إطعام 60 مسكينا توسد حبا كن يمننا مسكنا بچپن جيبو قال أماك لا قال نلانو عليه الصلاة والسلام ولا أبو هريرة قال بماك فمكث النبي صلى الله عليه وسلم نلانو عليه الصلاة والسلام بنيبدو فبينما نحن على ذلك ثم نتونو من يونو الحالي أتي النبي صلى الله عليه وسلم نلانو عدنا بعرق فيها تمر والعرق المكتل بمعنى بأدنا فنيا وتوتك فنيا وندو إتما رتي تمر جمع فنيا قال كم من نلانو عليه الصلاة والسلام بماكي أين السائل ko honto neɗɗo mo tawata ko lambiɗo o woni arɗo ɗo on lambilan fii ko o yani kon e sonnajo makko on فقال أنساتي كان صحابة ماكي أنا من قال بماكي خذ هذا جوجي توديرو فتصدق به يها سقط دارون ولا ما كفار فقال الرجل كان غركم وبي على أفقر مني يا رسول الله مسقط دون إدو ندبر لواسد ده وبي فوالله يوني الله ما بين لابتيها يريد الحرتين o wi mi wondiri allahu tabaraka wa ta'ala ala hakkunde ɗeɗo ɗe tawata ko pelle ɗiɗi madina ɗum woni bi ma'ana ka natirgal ha ka yaltirgal ahlu baytin yimɓe suudu ɓe tawata afqaru min ahli bayti ɓe tawata ko ɓurɓe wasidude hewtiti suudu anduɗo ala yimɓe ɓe tawata ko wasiduɓe nder madina no ɓuri men mene فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لنا عليه الصلاة والسلام بجل حتى بدت أنيابه هذه نيجي ما بفراج دو بفيني هذا يمكن أن نيجي بره نيجي لنا عليه الصلاة والسلام بجل جل عندما أنا موسى بيو بموسى دم نيجي ليالتي تسمى ماكو كان الصحابة ثم قال يسوع بماكي أطعمه أهلك أو يوم يمنانو بهور معنى أخرجه البخاري ومسلم لما وفي معنى الجماع
no naati kadi e maana koko wiyete rendigu inzalul maniyi ikhtiyaran tippingol maniyu e muɗum tawa neɗɗanke o suɓi o tewi pas o waɗi tewo pas o miijito ha maniyu yalta e makko ma o tewo pas o ndaara ko harmani mo ndaarugol ko memminta shahu makko ha maniyu yalta e makko walla kanko neɗɗanke on o memito ha maniyu yalta e makko ɓe maki fa ina anzala saimu si tawi hawri neɗɗo horuɗo o wipporama maniyu muhtaran tawi ko o suɓiɗo ɗum bi takbilin sabu lunnagol sonnajo aw lamsin ma soccagol sonnajo ɗum woni mawlugol mo aw istimna'in ma ɗum fijirgol hoore muɗum ha maniyu o yalta e mo ko ɗo noon na gorko on tun goy firante ɗum bi takbilin lunnagol foti ko sonnajo on lunni gorko aw lamsin ma sonnajo on o memi gorko aw istimna'in ma kanko sonnajo on o fijiri hoore makko ha maniyu yalti wala aks siko gorko on kadi waɗi ɗiɗo ɗi jamtinen balno naati e muɗum sonnajo lunniɗo sonnajo ɗimmojo makko ɓano woodi joni e sonnajo fijirɗo sonnajo ɗimmojo makko ma gorko lunniɗo gorko ɗimmojo makko ma gorko fijirɗo gorko ɗimmojo makko ayne heeɓi zamanu ngo tata fiyake mabbo no holɗum gorko yutira e ɓawo gorko debbo yutira ɓawo debbo ɓe maki aw gayri dhalika ma ko wona ɗum ɗo fasada sawmuhu korka makko kanka bone ɓe maki li anna dhalika sabu tawde ɗum ɗo min alshahwati allati ko jiha ɗum e ngon tuyo ngo tawata tunaqidu sawma hingo firta korka neɗɗo wa alayhi no waɗɗimo alqada yoɓugol ngol dunal kaffara ko wona kaffara o kaffara o waɗɗaki mo kanko ko waɗɗimo ko yoɓoygol ɓe maki li anna alkaffarata sabu tawde kaffara o la talzamu o waɗɗorta kanko kaffara o illa biljima'i faqat siwana sabu rendigo mum ko ɗum no waɗɗintamo ɓe maki li wurudi nassi khassan bihi sabu nassu arɗo on fi kaffara e derpiji bonnayɗi korka ɗin fof ko e fi jima'a on tugari ono hono mas'ala mo tawata ko inzalul maniyi bila jima'in maniyi o yalta e neɗɗo on tawa na rendigo o yaltiri ɗo wona mahallu ittifaqin inda al ulama ɓe fotta si tawi bonnay korka neɗɗo on e si tawi bonnata jumhurul ulama ko ɓe yaari kon ko ɗum ɗon ɓe jantani en ka deftere ɗo bonnay korka neɗɗo lakin no woodi karmokoɓe goo yaaruɓe wonde bonnata korka neɗɗo no jiya e maɓɓe imam ibne hasmi no jiya e maɓɓe imamu sana'ani no jiya e maɓɓe cheikh mouhammad ali shawkani cheikh al-albani alayhi rahmatullahi ko ɗum ɗon ɓe ɓuri sembinde ɓe tiiɗi ɓe maki fi honɗum li adami subuti nassi lidalika ɓe maki sabu angal tabitugol nassu e muɗum ɓe maki ko wannon waɗugol qiyas jima waɗugol qiyas istimna e jima ɓe maki ko qiyasun maa alfariki ɓe maki sabu honno ko waɗi noon kamɓe tigi karmokoɓe waɗuɓe qiyas ɓen ɓe mana ƴettuɓe istimna'u ɓen ɓe eɓɓi ɗum ɗon e ko wiyete jimaa kon mana ɓe ƴetti fijirgol hoore mum ha mani yalta e muɗum ɓe eɓɓi e rendidugol e goɗɗo wo kamɓe tigi qiyas on ko ha e nokku ɓe naɓi mo nokku goo ɓe sennidiri ɓe maki ha on to ɓe naɓi qiyas on ɓe naɓi wiwugol wonde goo ko tuuyo si a ɗum ɗo yalti e ma haraɗa wawi wastayi a rendi isan shahu maɗa on a ittimo ɗon no nanni ɓe maki kono ɓe yehi ha ɓe wi'i wonde jimaa on kañum kafara waɗɗoto kono noon ɗa kañum kafara waɗɗotako woɓe ari ha ɗon ɓe sennidiri ɗa fof ɓe hawtidiriɗi ɓe ari ha ɗo ɓe wiiɗi setti cheikh al albani ɓe maki ɗum ɗo tun holli wonde ko qiyasum ma alfari ɓe maki wonde si tawi hawri en daari am haali on oɗo mo tawata ko neɗɗo hooru wi'ugol korka makko kanka boni yahtaju ila dalilin qawi no hattondini e dalil mo tawata ko tiiɗuɗo waɗi noon ma sabata biyaqinin la yuzalu illa biyaqinin ɓe maki kala hunde nde tawata nde tabitiri pellital kaari no hoori ɓe maki yawgol ɗon ha ndaara dalilaji ɗi tawata ko sikke woni e muɗum qiyasuji ɗi tawata ko ma alfarik wi'a korka makko kam ɓantike ɓe maki ɗum no metti fi
بما ما ثبت بمقتضى دليل شرعي لا يمكن رفعه إلا بمقتضى دليل شرعي كلا كتبتري دليل شرعي بانتور تاسنا دليل شرعي كم بما وند بنتامو كوركاكا على كل حال ندون كو يتمو كو يمتنع كو يحدث خروجا من الخلاف yo woɗɗito ɗum ɗon hattirde woɗɗitagol kanko neɗɗanke o بماكي أما إذا نام الصائم فاحتلم أو أنزل من غير شهوة كمن به مرض فلا يبطل صيامه لأنه لا اختيار له في ذلك بماكي أما ستبي هوري هورو دون غدانيك إنر غدانيك نيالور مسوما يهويدي تيكي ماني يلتي مكم أريكو واسيمو يو إمتو ولوتو كوركا مكو كمبونان بماكي أو أنزل مادو ويبورا مني من غير شهوة كهالدا شهو أنا ناسب شهو ونكو مني مكو أو يلتري كمان به مرض وانا نحن متواتكو مرض نونار كما مني مكو أو يلتري نيئ مكو هرانا كنكو ممي كوا يلتري نيئ مكو ما نحن بيا دو بيقل تيدو نغال مني يلتي ما دوكي دو دوكي تيدو نمني يلتي مكو ونظم فلا يبطل بنتا صيامه كوركا مكو كو لأنه سبتو لكنك لا اختيار له في ذلك ولا سبب لنه ولا كنك تبي ودي ولا كنك ونكو تبي ودي نو إذا نرى نو كهونا نتواتا كهونا إمري إديدو فيجي دي تواتا كبنا دي كوركا نتنو بماكي الثالث التقيؤ عمدا وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم عمدا أما إذا غلبه القيء وخرج منه بغير اختياره فلا يؤثر في صيامه لقوله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استسقاء عمدا فليقضي رواه أبو داود وابن خزيمة وصححه الألباني بماكي وندهون تمنن التقيؤ عمدا كدوني لوجي تاغول توتا تيوغول نيدان كيون او لوجي تو او توتا tawa kanko tigi woni ko tewi ha o tuuti bemaki wa huwa dun non ikhraju ko yaltingol ma fil ma'idati konko woni ka reeduro ana ga nyamete o yata marodon o wugo o fejja ko benta kon estoma yaltingol ko woni kon e nder on non min ta'amin immorde e nyamete aw sharabin manun janam an tariqil fami e lawol hunduko kon amdan hara neddo on tewi lawol loji tagol no duudi loji tagol no mannone jiduudi Cheikh Usaimin be maki neddo no loji tora naadugol kollum makko kum o naba kum haaka buri woddude hunduko kon do enen ko buri hewde kon ko dum do burden andude be maki neddo no loji tora kadi dibbugol reedu makko dum te o kaso dibban neddo no loji tora kadhalika darugol piiji di tawata ko piiji nyiddudi di o andi pellet si o ndaaridi dum wonay sabu ha turenden ara e makko be maki neddo no loji tora kadi lunnagol piiji luubudi di tawata si o lunni kedi dum do wonay sabu ha turenden ara e makko no foko noneji loji tagol kala ko o wadi sabu ha yawi ari ha hewtika honduko makko kanko neddan kew haray korka makko kanka boni be maki amma idha ghalabahu alqay'u amma zitawi ko turenende folumo tawana e subande makko kanko neddo wa kharaja minhu da yalti makko bi ghairi ikhtiyarihi ko halda e subande makko fala yu'athiru fi siyam dum non battinta e korka makko kan hadata ka sella li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam sabu ma kunelano alayhi salatu wassalam man zara'ahu alqay'u bimaki kala mufulidun turenen falaysa alayhi qada'un hara wadakimo yokugol wa man istaqa afwan wa man istaqa istisqa ko yarminagol faragol Allah fi yabdu ndiyan salatul istisqa manu istisqa dabbirgol goddo ndiyan yaretede wa man istaqa kala on neddo mo tawata ko lojitido amdan tawi o tay pas o wadi falyaqdi yo yobungal nyallal makko holli wonde korka makko kam kabun famige bemaki arrabi'una yamunnu alhijamatu ko hombi tagongol
وهي كوني هم بتبن والإخراج الدم ويلتن والإيجاد من الجلد إمرد بويني دون العروق توتا وناك سنغو دادي عندي حجامة ko argol hetta ɓanndu ni e nokkeli joɗɗina ɗon ko poɗata ƴiƴan ɗan ko arana argol tufaɗa ɗiɗi yaltinira ƴiƴan ɗan ɗo ɗum wiyete al hijama enen ɗo fof ɗen anndi hombitagol ka ɓe marki famata ihtajama as-sa'im tuma kala nde hombiti neɗɗo mo tawata ko horuɗo on faqad afsada sawmahu haray gomɗi o bonni korka maktuka لقوله صلى الله عليه وسلم سبما كنلان عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم أولو متوتا كو حنبت دعون كوركا مكو كان كابوني أتجي والمحجوم كان يما يحنبتا دعون كتي مانا مقلو دو قلنغل أتجي مقلنغل قلا أمون كني أتجي no o masala motawata mo mari lurnal janal hakkunde karmo ko jumhurul ulama ɗum woni madhabu hanafiyankoɓɓen malikiyankoɓɓen shafi'iyankoɓɓen ɓe maaki wonde hijama bonnata korka goɗɗo few neɗɗo si o hombitike ma a hombiti goɗɗo tanke ƴiƴan ɗan an hombituɗo mon a maɗɗaki ɗan ɓennuɗa ɗan korka maɗa kanka bonata no jeeya ko ɓe dallinori hadith متوتك حديث ابن عباس وندك صحيحين لأنه عليه الصلاة والسلام ابن عباس بماكي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم لأنه صلى الله عليه وسلم بهم بتك تويه بهوري بهم بتي تويه بهوري الحديث في الصحيحين حديث ونك بخاري هم كمسلم إذن بأن جمهور العلماء kamɓe ɓe yaari wonde ko ɗum holli neɗɗo on si tawi hawri ka tigi tigi kaɗo korka maɗa a hombitike e nder makka ɗum bonnatama korka kan hay e hunde amma yaaruɓe konngol ɗimmolngol woni madhabu hanabila yankoɓɓen ko ɗum ɗo woni ko cheikh ibni bas ɓe waɗi ifta'a muɗum kadalika cheikh usaymin e hoore muɗum ko ɗum ɓe waɗiri fatwa o wonde neɗɗo mo tawata o hombitike e nder korka makko kan haray korka makko kan ka boni si on tigi hombitike e nder korka makko kan haray korka makko kan ka boni ɓe maki wa kada ko wanani tigi yafsudu as-sawmu yani yafsudu sawmu al-hajimi aidan ko wanani bonirta kadi korka on neɗɗo mo tawata ko neɗɗo hombituɗo on illa ida hajamahu siwana sitawi ay istisna no wodi siwana sitawi o hombitirmo o hombiti on bi alatin munfasila alaji ɗi tawata ko alaji ɗi o wallinta e hoore ɓanndu neɗɗo on taw hato jina e kanko yo o ɓannu hunduko makko kon ɗon o pooɗira hunduko makko lasino fama si tawi mo mari alaway sifa alaway buy yaltukoye hannde ko waɗirte hijama aray tun fawa ɗon ko jungo ma ngon woni ko pompirta ha ɗuma on kunnoto ɓanndu ndum itta hande kadi ƴiƴan ɗan ara e kunɗu mawɗon après ara pooɗa kon hibba ƴiƴan ɗan ɗum ɗa hunduko ma ko wonɗa addude pooɗira idan bonnatama an korka kan si tawi hawri ko ngolɗon laawol rewɗa an waɗɗo hijama on bi mana an hombituɗo on ɓe maki walam yahtaj tawi kanko neɗɗanke on o hato jinali ila massi dami e memugol ƴiƴan ɗan fa innahu wallahu alam on ɗon neɗɗo ko allah hommuri andude mana menege yi ande amen nden la yuftur bonnata korka makko ani kamɓe ɓe yowi alhajimu waɗowo ifta yani hijama on woni hombitowo on ko si tawi hawri o memi ƴiƴanɗa imma o memiriɗan hunduko makko kon o ɓenniɗan few ma o memiriɗan juuɗe makko ɗen kanko neɗɗo on ko ɗon woni ko korka makko kam bonata amma si tawi o memata ƴiƴanɗan fof ko alawoy koye tun woni memude ƴiƴanɗan ɓe maki ɗon korka makko kan kabonata o kan ko marɗen ko wasiyoɗen neɗɗo on fi yo yaltu e lurrangal ko yo woɗɗito hijama on e nder ñalonma korka makko wonnon ɓeɗo yaaruɓe wonde hijama on bonna e korka no jiya e piiji ɗi ɓe dallinori ɓe maki lo'inayi neɗɗo o moƴƴa neɗɗo si hombitiki ƴiƴa yaltinama e makko ko ɗuuɗi
haysi tawi wuren koye ñallal ngal o hoora kanko tigi o sowa e makko foygitande molanano fadlan noon si tawi hawri kanko neɗɗankon ko o horuɗo hara o wonda e ñamete idan haray ko yon tigi woɗɗito e ɗum ɗon e nder ñalorma korka makko ɓe maki wa fi ma'na alhijamati no e kadi ko tawata ko ɗettay ɗum ma'na hijama on kañawore ikhraju dami bil fasdi yaltinirgol ƴiƴan ɗan sabanede ma tufugol ɗaɗi ɗin andi hijama on kaka guri yaltinirta amma fasdu on kañum kaka ɗaɗo masalan yawgol joni goɗɗo no haton jini ƴiƴan ma foti o haton jina yaha okka ƴiƴan andi ɗon ɓe tufa woni e ɗaɗongol ɓe pooɗa ƴiƴan ma ɗum hiɗa yehi waɗugol examen ɗo ko ɗiɗi kammo koɓɓe ɓe makistay ko ƴiƴan seeɗa ɗettete ana woni ɓe inni a waɗa examen lisan a yehi ɓe tufi ɓe yaltini ƴiƴan seeɗa ɗan tawata na ɗuɗuɗan ɗon bonnatama torkata ɓe maki kono si tawi ɗan ɗuuɗi sifa wona okkowo ƴiƴan ko ɗettante kon korka makko kamɓe maki ka bonayi sabu ñawore ɓe maki ɗum ɗon e hijama on ko gootu ɗo kadi e hoore muɗum kono lurral ngal woniri ka hijama noon ko noon woniri ɗon jumhurul ulama'i ɓe yaari bonnata korka wana alhanafiya walmalikiya walshafi'iyya amma alhanabila kamɓe ɓe yaari bonne cheikh l'islam ibn taymiyata ko ɗum woni ikhtiyar maɓɓe on ɓe maki wa ikhrajuhum kañumma e yantingol ƴiƴandal min ajli tabarru'i lahu walla min ajli attabarru'i bihi sabu okkitirgol ƴiƴan fi okkugol ƴiƴan nayi yawgol yaltina ƴiƴan e muɗum ani ɗo ko ɓe jantani en ko yaltinirgol ƴiƴan nan e mum fi examen si tawi ɗan ɗuuɗi kañumma e yaltinirgol ƴiƴan nan fi okkitirgol madama kaka ɗaɗi rewa haɗa yaltina ɓe maki ɗum ɗon bonna e korka kam ɓe maki amma khuruju dami amma yaltirgol ƴiƴan nan bil jarhi sabu barme tawa neɗɗo o barmo ɗon ƴiƴan ɗan ko ɗan tiiɗi wo madama na kanko barmini hoore makko na goɗɗo gon o ɗaɓɓi yo barmi mo fi yoɗa yaltu o barmirni imma o yanuma o honkima goɗɗum ngo aw qal'i addirsi maɗum ɓorugol ñiire ɓe maki awir ra'afi maɗum sabu tuƴƴugol makko kanko neɗɗo on fala yadurro ɗum ɗo lorrata famiki si o barmi barme mo o barmiri ni ƴiƴanɗan yalti bonnatamo korkata si tawi hawri kanko neɗɗankon o ɓori ñiire bonnatamo korkaka tanke kanko neɗɗo on himo tuttude ƴiƴanɗan walaɗan ɓennude tanke lekki ko ɓe waɗanimo kon kanko neɗɗo on ka buna on o ala ɓennude himo tuttude bonnatamo korkata awi arra'af ko tuƴƴugol yaltirgol ƴiƴan ɗan ka kine ɗum ɗon kadi fala yadurru lorrata li annahu laysa bi hijamatin wala fi ma'naha ɓe magi sabu ɗum ɗo wana hijama ni ala kadi e ma'na ko wiyete kon alhijama ɓe maki alhamisu hunde joɓere ɗen e bonnayɗi ɗin korka kan khuruju damil haydi wan nifas ko yaltugol ƴiƴam fiilaye on e ƴiƴam ɓesugo on famata ra'at almar'atu damal haydi tuma kala nde sonnajo o yi'i ƴiƴam fiilaye on awin nifasi ma ɓesugo on aftarat kanko sonnajo on haray o taƴiki sam ka sharia dina islam no waɗɗimo kadi gila ɗon yaltugol e anni e korka kan few o dara goɗɗum ɓe maki o wajaba alayha waɗɗike e dow makko kadi alqada'u yoɓoygol ngal ɗon ñallal li qawlihi sallllahu alayhi wa sallam fi lmar'a sabu makugol maɓɓe e fiyake sonnajo on alaysa e laataki ida hadat si sonnajo on kanko o fiilike lam tusalli o juulata walam tasum o horata idan wano jantorde noon nane sonnajo si tawi mani ɗum ɗo ƴiƴam ɓesugo ma ƴiƴam fiilaye yalti e makko haray kanko sonnajo on ko yo taƴuki sam se ɗon no woodi yimɓe goo sonnaɓe goo si ɓe hoori ha lutti wana 10 minutes tum yo nage nge mutu ɓe yi ƴiƴam nange maɓɓe ɓe wiya wonde ɓaɓe hoori ɗum ɗon fof ɓe sikka e ngal ɗo ñallal bonani cheikh Ousaymin ɓe maki hay si tawi ko 5 minutes lutti ɗo yo nage nge mutu si tawi nge mutali si sonnajo on ƴiƴanɗa yalti e makko haray ngal ɗo ñallal ngal boni allahu no yoɓay mo yeru ko hoori ɗon kon kon noon o yoɓitoye ñallal ngal ñandati mami o yoɓitoye ñallal ngal par ce que kanko sonnajo on ñallal ngal timmirali cheikh Ousaymin ɓe maki piiji ɗiɗi noon si tawi fiilaye on memminike ka reedu o soyi fiilaye on memminike kono fiilaye on yaltali ha nange nge muti si o yaltoyi
haray kanko sonnajo ngal ɗon ñallal ngal timmiri mo tis par ce que ibra on ko yaltugol fiilaye on wona memminagol makko kareedu famige amma si tawi fiilaye on yalti kareedu hay si tawi ko toɓɓu kanko sonnajo o yii ko attinage nge mutude aray ngal ɗon ñallal waɗɗike mo taƴugol e maggal kisam waɗɗike mo kadi yoɓoygol ñallal ngal si o forsi o wi o hoore ɗon o heɓay bakkatu ɓe maki assadisu hunde jeegaɓere nden e piiji bonnayɗi korka ka niyatul fitri ko anniyagol taƴugol mana kanko neɗɗo on e nder ñallal ngal haray mo hoori few o anniyo ka tigi tigi o taƴi nani mo hay wonde wona ɗon seeɗa tun wiya yonti continue o yami continue ma wanni o taƴugol yawa ɗaɓɓa ko ñamete ha heɓotako ɗaɓɓa ko yarete ha ta heɓaki o nawonti continue ɗo karmo koɓɓen no mari konngudi no waɗi karmo koɓe goo makuɓe anniyagol makko o taƴi tu tawi o ñamali hayyi hunde ɓe maki bonnatamo korkat woɓɓe goo maki oye si tawi hawri o anniyike tun o taƴi kanko neɗɗo haray korka makko ka boni innama li kulli mri'in ma nawa ɗon nassu on ko sari ka nono laaɓi pas neɗɗon si o anniyike o taƴi hara koye suɓande makko o anniyori ɗum ɗon kanko neɗɗo on haray korka makko kanka boni ɓe maki faman nawal fitra kala anniyiɗo taƴugol qabla waqtil iftari ko atti waktu ka taƴeteɗo wa huwa tawi kanko sa'imun ko o horuɗo ɓe maki batala sawmuhu korka makko kam bone wa in lam yatanawal muftiran haysi tawi o hendaki o ñaami ma o gollitiri ko bonnatamo korka kam fa inna niyata ɓe maki anniye on ahadu ruknayi assiyam ko gotel e tugale korka kam ɗa en jantino ken si tugalal ngal yeeyi haray ko maha kon kontoyto ɓe maki fa ida naqadaha si tawi kanko neɗɗanke on o firti anniye makko on qasidan alfitr tawi kanko neɗɗanke on o firtiri anniye makko on yani anniye horugol makko ngol tawi ko o fandori on ɗon anniye firtirgol on ɗon anniye makko ko o fandori ko taƴugol wa mutaammidan lahu tawi ko o tewiɗo kadi ka fandunde makko e ka firtugol makko anniye korka makko kan ɓe maki intaqada siyamuhu korka makko kan ka firtutu few si tawi neɗɗo on o firti ko o annino kon himo hoori tawi ko o faandi ko bi maana o taƴi e hoore kadi o tewi pas e ɗum ɗon o doolaka hay e hunde wona sowwon sinande fus o heɓi ɗe tawata ko sowwon sinande cheytane wona yimɓe wonduɓe jinna cheytanuji ɓe maki intaqada siyamuhu haray korka makko kanka firtike ɓe maki assabi'u hunde nde tawata ko jeɗɗa ɓere nden e ɗiɗo piiji bonnayɗi korka neɗɗo on arriddatu ko ɗum woni yartondingol murta ay sabu bi maana yaltugol makko kanko neɗɗo on ka islam si tawi kanko neɗɗo on e yalti e kaɗo dina islam haray korka makko kam boni ɓe maki limunafatiha sabu riwondirgol muɗum kañum murtanden lil ibadati e dewe ɗen neɗɗanke si tawi hawri kanko neɗɗanke on o yarton jini kala dewal ngal o golli ngal nafatamo hande kadi ko noon no jeeya e chartiji kañum korka kam honɗum al islam kam idan si neɗɗo on o yaltike islam o yarton jini sabu ɗum ɗon ko riwondiri e dewal ngal kon aray korka makko kanka woni ɓe maki wali qawlihi ta'ala e sabu konngol allahu to ɗon o wila in asharakta si tawi hawri a shirki shirku mawɗo ɗo noon fi ari ismu shirki al amru laysa khassan bishirki faqat ko kullu ma huwa ala rutbati shirki al akbari kala ko tawatana e hoore martaba shirku mawɗo koti ko kufru akbar ko nifaqi i'tiqadi ko bid'a mukaffira kala ko tawata kañum e shirku mawɗo no fota e yaltingol neɗɗo on ka islam si a waɗi ɗum ɗon la yahbatanna amaluka golle maɗa ɗen ɓe bone laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal